بله جارکتن دما خوش به بینرین هجا ایرو سی 2022 جه روژان جه روژا پیشمی بوی رو گشتنی هری سرکین سرانسر جهان روشال اوکراینی جبوی که جمعی هر بدن جارکتن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده روشال اوکراینی جبوی بینرین هجا را پیشکش بکن. بله جارکتن دما خوش به بینرین هجا کیف دنوا ترسیده یا ارتشا روسیه گاف بگاف ادینیزی کیوی دبه لباکور باشور و روشلاتی ولات شرکت دجوار هیا ده ایرش هیزین روسیه لسر خارکیوی ده 8 سیویل هاتن کشتن نتوین یک بویجی بیلانچوا 6 روژین دسپیک ین شری راگانت او گوت حتی نها 227 سیویل هاتن کشتن روسیه دبیجه وان بیتری 1600 آواهین لشکری ین اوکراینی روخاندنه کیف جد بیجه نزی 9000 لشکرین روسیا هاتنه کشتن. لشکرین روسیا کو بسوقیات یا لشکری بر به کیف به پیش دیکه و لولاد بویه سدما مترسیا حریمزن. اف در پایتخت اوکراینا کیوه لور دنگی سیرنان قد کم نابه لناو پایتخت باریکات خاتنه دانین او جبو شرکه لدیج ارتش روسیا آماده کارین داویت نگرین فرمانداری هیزین بجاهی ین هیزین چیدارین اوکراینی الکساندر سلیسکی کج اولکاریا پایتخت برپرسیاره سردان انیین پیشگر سلیسکی لور به فرماندارین هریمیر جویا او لسروشا داوی آگاهی گرد لنافچا بوریواریا هریما کیوی همان آمده کاری هیم کمک لشکرین اوکراینی لور چپرین خواد چیدکن او لبندا هیزین روسینه اف درجی گندی پیشیویک هریما دونتسکه اف گند یکی آدارج آلیه هیزین روسی و هاتا کنترول کرن لهرمی جدر و لشکران کس قیاناکه ایریشن روسیا دروژا هشتمین ده جید دومه ده ایریش هوایی ارتشا روسیا لسر باجاری ایزیوم ایالتا خارکیو اوکراینی ده 2008 سیویل هاتن کشتن آلیکار شارداری ایزیومی ولودمیر موتاسکین لسر حساب خوی فیسبوک داخلونک دا او دیار کرد که جبر ایریش هوایی هیزین روسیای لباجیر ویرانیه که مزین چیه بویم لسر مدیا جواکی دیمنین کو پشت ایریشا ایزیومی ویرانیا باجار اشکره دکنجی هاتن پاروکرین. اوفیسا کمسریا بلند آما فیمروان آنتوین یک بویجی بداخلونیه که بیلانچواش 24 سباتی حتی یکی آداریا درباره روشا سیویلان ده اشکره کرد. لگوری وی دشار ده 227 سیویل هاتنه کشتن و 525 بریندار بونه. کمسریه دیار کرد که پرانیا وان سیویلان ده انجاما ایریشا بچکین گران ده پیک هاتیه. کمسریه آنی زمان که او باور دکن جمارا راستی جویه که پرسیده تره. دوین آوری ده روسیا جی بیلانچوا داویا درباره روشی ده پاروکر. بردف که وزارت پاراستنی یا روسیه ایگور کونوشنکوف راگهاند که پیشده چون ارتشا روسیه ایل اوکراینی دوام ده که او دورپیچال در دورا باجاری مایر پولی هر کدچه تنگ ترده بم. کونوشنکوف ادعا کرد که حتی نها 1612 بارگهین لشکریین اوکراینا هاتنه تیگ برن. وزارت جارا یکمین اشکره کرد که دشری 7 روزین در باز بویده 498 لشکرین وان هاتنه کشتن و 1597 چی بریندار بونه. هر وها رایدارین اوکراینی پشتراز کرن که باجر مزن لباشور خوراسان کتیه دستی روسان. До нашої країни.
Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî ji careke din derket pêşa çapemeniyê o bilançoya kuştiyên Rûsya eşkere kir. Zelenskî got, di nava heft rojên destpêkê ya şerê li dijî Rûsyayê de nêzî 9,000 leşkerên Rûsya hatine kuştin. Bilêrişa Rûsya ku 24 Sibatê li dijî Ukraynayê dayî destpêkirin, di roja xwe ya heştan de ye. Di nava heft rojên destpêkê de li aliyê Bakur, başûra rojhilatê welat şereke dijwar hebû. Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî jî berxwedana gel a heft rojên destpêkê nirxand û got ew ê leşkerên Rûsyayê ti carî li Ukraynayê rihet nebin û rojeke wan wê bê alûzî derbas nebe. Zelenskî ragihand ku 16,000 xwebexşên ji cîhanê ku wê ji bo Ukraynayê şer bikin nêzî welat bûne. Êrişa Rûsyaya li dijî Ukrayna hefteyek li pey xwehişt. Gelo artêşa Ukrayna li dijî vê êrişê hewil de li ber xwe bide. інших міст та сіл України. Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelenskî jî li nava paytext Kîevê bi domdarî peyamê dide gel û hewil de berxwedanê zindî bihêle. Volodymyr Zelenskî têkildarî heft rojên destpêkê yên ji êrişa Rûsya nirxandin kir. Zelenskî diyar kir ku gelê Ukraynayê li dijî êrişên Rûsyayê berxwedaneke mezin nîşan da û got yê ku plana salan di nava hefteyekê de xera kir gelê me ye. Serokkomarê Ukrayna anî ziman ku gelê Ukraynayê di van berxwedanan de jiyana xwe xistiye xeterê û ev tişt anî ziman. Berxwedana gelê me gelekî xeternak e. Lê heta ku ji destê me tê em parastinê dikin. We hemûyan dîmenê ji Melîtopolê temaşe kir. Hûn Ukraynî we li dijî leşkerên Rûsya yên ku wê demkî li bajar bin çalakî pêkanî. Volodymyr Zelenskî bi bîr xist ku pêşnûmeya şermezarkirina êrişa Rûsyayê ya li dijî Ukraynayê li civata giştî ya netewên yekbûyî de hat qebûlkirin. Zelenskî ji ber vê yekê spasiya civatê kir û ji bo welatên piştevaniya Rûsya kirin jî got ew ê Rûsya ji van zêdetir nikaribe welatan li derdora xwe kom bike. Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelenskî anî ziman ku artêşa Rûsya nikare bigihêje armanca xwe û got Ukraynayî divê her dagirker bizane ku wê nikaribin ji vir tiştekî dest bixin, nikaribin ti cihî dest bixin. Li vir aramî çênabe, xwarina wan li vir tune ye, ew ê li vir geliyeke wan jî bêdeng derbas nebe. Dagirker wê ji Ukrayniyan tenê tiştekî bistînin, ew jê berteka tund e. Тиждень тому, о 4 ранку, Росія вторглась в Україну. Volodymyr Zelenskî beriya niha ragihandibû ku kesên xwebexş ku bixwazin werin ji bo Ukrayna li dijî Rûsya şer bikin wê çekan bidin wan. Zelenskî di daxuyaniya xwe ya dawiyê de li ser vê yekê ji agahî da û got 16,000 xwebexşên biyanî ji bo piştevaniya Ukrayna gemek maye bikihêjin welat. Di rojên destpêkê yên şer de komên razgirên li Amerîka jî ji bo piştevaniya Ukrayna daxuyanî dabûn. Berêbînerên hêja di demekê de ku şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de dijwar bûye êdî hêviyên ji danûstandinên di navbera her du aliyan ku îro careke din di tora duyemîn de li snûrê Belarûsê pêk tên heye. Danûstandin di saetê nîro de dihata payîn ku pêk werin lê ev danûstandin ji ber alozî û zehmetiya hêzên angoşandeya Ukraynî ku xwe gihand li bajarê Brastê li snûrê Belarûsyayê hinekî direng ket û niha jî di navbera aliyan de şande li hev rûniştina û hewl didin ku ji bo dawîanîna şer jî bigihêjin encamekê lê çavdêrên siyasî jî li hemberî vê yekê dibêjin ji ber her du alî pêşdaçûnên xwe dewam dikin ne pêkan e ku ji danûstandina tora duyemîn jî encameke erênî der bikeve. Belên bi nûça xwe ya dirêzê de dewam bikin. Ceza berte ku her sal li dijî Moskowayê heta niha nekariye êrişên Rûsyayê bide rawestandin lê diyar e dîsan li Rûsyayê teng bûye ji ber ku her ku li Moskowayê teng dibe qala şerê cîhanê yê siyemîn û çekên nuklerî dike. Wezîrê Karê Derve yê Rûsyayê Lavrov got li ser egeriyeke şereke nuklerî tê axaftin lê ev yek ne ji aliyê wan ve pêktê Almanya û Amerîka çekên nû ji bo Kievê dişînin Yekîtiya Ewropayê ji ragihand ku ew ê 500 milyon euro alîkariya mirovî bidin Ukrayna.
اوکراینا کتیا روژاوا یکمین آ جهانی او وی یکم بونی جی تشتک دن را برناده. لسرانسری جهانی هرسک زیده یا لدیجی موسکوی هیم. لی حتی نها سروک روسیه ولادیمیر پوتین گاف پاجدن آویدیه. یا دیار اوکو لروسیا تنگ دبه. وزیر کاری دروی روسیه سرگی لاوروف به داخلینی که چاپمنیه گوت لسر احتمال شری نوکلیری تی آخافتن لی ام وی اکی نابیجن گر لهمبری مشارک راز دست بی بکه ین کو وان پلانان چه دیکن بلا لسر بفکرین. لاوروف یکو ارتشا خوشاندی بردری کیوی جارکدن ادعا کرکو او جدانوستاندنان را آمدن او افتشتانی زمان. ام جدانوستاندنان را آمدنه لی ده همان دمیده ام اپراسیونی بدومینن. ام نکارن دستوری بدن کو بناسازیا لأوکراینه کو اولهیا روسی دخه خطریه بمینه. Постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. آلمانیا را گاند کو اوه 2700 مشکین دن این دجی هوایی بشینن اوکراینه. چافکانین امریکی کو نخواست ناوی خواه بدن دیار کرن کو ریوبریا امریکای وکا آلیکاریا لشکری به صدان مشکین پاراستن هوایی ستینگر شاندن اوکراینه. وزیر کاری دروی امریکای آنتونی بلینکن دیار کرد کو اوه آلاوین پاراستن ین دناو ده چکین دیجی تانک و اسمانی جهنه رادستی اوکراینه بکن. هر وها کشکا سپیجی درباره جزاین لسر روسی جارکدن آگاهی باشند. So those are the ways that he is feeling this. He has a decision he can make. بردفکا کشکا سپیجی پساکی ده داخلونی چاپمنیا روزانه ده گوت ام نخواه لی دخوازن به جزایان آبوریا روسی لواز بکن. نهاجی جزاین لدیج انرژیا روسی لسر ماسینه. سروکا کمیسیون یکیتیا اوروپای اورسولا واندرلاین ده سردان خویا رومانیایی ده به سروکی ولاد کلوس اونهونیس را ده جوینه که چاپمنیه ده آخویم. واندرلاین را گاند کو اوی 500 میلیون اورو آلیکاریا مروفی بدن اوکراینا. سردوزگری دادگاه جزای نتوی کریم هان را گاند کو سرلیدانا کو سوجین لأوکراین هاتنه کرن جبوان هاتیه کرن. هان گوت اف سرلیدان جسو نه ولاتان بوان هاتیه کرن. دشری لأوکراینه ده هر روزا در باز ده باندوره که زیده لآبوریا روسیه ده به جبر شریکو موسکو دای دست پیکرن هر روز 20 میلیارد دلار زیان لآبوریا روسیه ده به سازی و ریخستن آبوریا ده بیجن به دجوار بون و در باز بونا دمیره اف بیلانچو و هینا کرانتر ببه. یک جی خالن سرکه یا دی ایریشا روسیا یا لسر اوکراینای ده و باندوریا که چوا لی آبوریا موسکوی بکبو. دوی چارچوبه ده جالی نابندن رامانه سنتر فور اکانومیک ریکاوری و ایزی بزنس و شرکتن شیورمنده سیوید آفه لی کولینک هاتا کرن. کامپانیای شیورمندی اونلاین کنسلتنسی انجام لی کولینی به نوچکی پروکر. دلی کولینی ده هاتا گوتن زیانین راست جشر ده ناو ده ونداهین دیار کری ین کلومل و پرسونل لشکری ده 5 روزین پیشین ده بقاسی 7 میلیارد دلار زرار دایا روسیای. Я в долгу не остался, блядь, ребята, не остался в долгу. دلی کولینه کو هات را گهاندن ده 4.2 میلیارد دلار زرار آموران هیا. هاد پیش بین کرن که تنجبر وندابونا جانی ده ناف 40 سالن پیش ده 2.7 میلیارد دلار خساریک لابوریا دروی حاصلیه ولاتی چه ببه. هروها لی کولینه ران دیار کرن که قبره سفربری ده ناف ده لوجستیک پرسونل جبلخانه سوتمنی آویدنا روکدان جی ده ناف ده و هر روش پرکی زیده در بده. اشارت به وی که هاتیا کرن که چون شرع روزانه یا روسیای 20 میلیارد دلاری در باز دبه. تاوی وی بین رخبون روبل روسی لپشبری دلار امریکی جی روشه هینا کم بختر دکه. دمکو جزاین دقادا نفن تاوی ده سر شرکت روسیا هاتن سپاندن جی لویه که تزیده کرن روشا موسکو قد باش خویاناکه. دمکی کو بازار روسیا بلس نرخ خوا وندادگه قد خینو لسر درکتنا دین حکومت و جمداندن ساماین لبنک ناوندی و کاری بازه کدن نشاندان.
تی پایین کو قدخین بازرگانیه زرارک مزن بده آبوریا روسیای یا کو به انرژی و گریداییه حد دست نشان کرن کو قدخ کرنا اتحالات هلبرین تکنولوژیا بلند و دیده منافین و درش ده باندور لزنجیرا نرخجی بکه افروج به ولاتین روسیای ین اساسی دیواتها انفلاسیون و هزاکرین یا کم و خزانی جی وزی دببه دوین افبره ده بانگا جیهان دا خویاند که همو برنامه این خواه یلن روسیا و بلاروسیای بطال کرنه. چک نوکلیری یک جمترسیا هری زیده یا لجیهان یا بکارانینا وانچکان را و جیهان وندا بکه دنوا دمین داوی ده سروک روسیه پوتین هر به وانچکان گفی دخواه پوتین جاره کدن فرمان دا ارتشا روسیه دا کجبو کتنا شرکت طیبت کو چک نوکلیری جی تیدن آمده بن لعالیه کدن نحساس سرک نوکلیری ی ناتو جی هر تم جبو روشا شر آمدنه. دشره لأوكراينا ده جاره كدن مطرسيا چك نوكليري دركتا پیش. Его проявление в современном мире. ددمك ده كو هيزن روجاوال دجي موسكو دنگي خبلنتكن يكسر جسرك دولة روسيا فلاديمير بوتين قفا چك نوكليري تخارن. Это только вопрос времени. Они готовятся. 27 صبات جاره كدن بقف خارنا بوتينيا شركي بچك نوكليري فكار زيده بون. قالو افكار تين واتيا سردمكنو يا شريصار سردما شريصار او بوكو جبل خانه نوكليري هاتن برهف کرن. دا كوروجه كپيشي ليكي دن نيه گرتن و چك نوكليري جي بكار بينا. يك جگشدانين هري بالكش دوي سردميده. دنافبرا پیمانا وارشوایه یا کود سال 1955 دهات دامزراندن و ناتوی بسالان سیناریویان آستنکرین دوم کریزا کوبا یا 1906 دوام بو. کریزا کو واشنطن و موسکو بر بشر نوکلری و برن دکیلیا داویده به هولدان دیپلماتیک جهول رابو. منطقه سیاسی کوی دمی سردست بو ایروشی همانه. آلی باش دزانین کو بکار آنینا وان چکان وی بردیله که چاوا بخوره بینه. دما کو پوتین دهشیاری خوده لدیجی دستواردانا لأوکراینای ده دست به ایری شکر به انجام نیه دیتن گفل ناتوی خوار. وزیر کار دروی فرنسای جان ایو لودریان وها گوت امی وی وکی گفکی کوچک نوکلری ورم بکار آنین تحسبینن. دوی پوتین فهم بکه که ناتو بر سف دا او جی هوال بندیه که نوکلره. نیزیکی صد سرک نوکلری ناتوی لشش بارگهن لشکرین لپنج ولاتین اندامان هنه. یک جوان بارگه ها انجر لیکیه یا ترکیه. Providing to Ukraine. سکرتری گشتی ناتو جنس ستولنبرگ تاوی گفین موسکو دداخویانی ده جبی بی سی را به هشیاری آخوی. ستولنبرگ بالکشاند لسر گفا پوتین و ها گود افنیشاند ده کروش چه قاسی جدیه ناتو شر بروسیه را نخوازه. ام اتفاقا پاراستنه نه. چکن نوکلری این که ناتو لأوروپای بجهد که براستی تنه بشه که بچوک آجب الخانه یا هایی پیکتینه. لگوری تخمین هایی 6,205 سرک نوکلریین روسیه هنه. لدولت یکبوین امریکای 5,500 لفرنسای 209 لانگلیستان 225. لگوری دانین کمله زانیارین امریکی دولت یکبوین امریکای فرنسا و انگلیستانه بقاسی 907 چکن نوکلری جبو هری کلیه آماده نه. لهمبری ویه که روسیه جی نیزیکی نهست سرک نوکلری دروشا آماده ده هشتیه. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. کودین کجبو آویتنا چکین پیویست دست دولتین یکبوین امریکای ده نه. نها اف چکین کوی زیانا هری مزن بدن جهانی دیسا کتنه رو شوی.
هر کو ایریشین روسیا یا لدجو اوکراینی دجوار دبه جمهور کوچبران جی زیده دبه به 100,000 اوکراینی لسر ریا سنوری ولاتین جیران نتوینیای بوی گوت حتی نها بیتری میلیونه که اوکراینی کوچبر بونه ولاتین مصر و اردنی ین لجه اوکراینی خواه گهاند من رومانیه جور جی گهشتن ولاتی خواه دوینا بریده چالاکین جبو پشتوانی اوکراینی لپارزمین اوروپا و آمریکای جی دوام دیکن. به میلیونان اوکراینی بری خوال سنوری ولاتن. ایریشن روسیا ین کتوبر مترسیا لسر جیانا ولاتیان هین زیده تر دیکه. جبروی ریین دریش ین جه کاروان اوکراینیان کو بری خوددن ولاتین جیران تی خویا کرن. اف در سنوری مولدووایه. حتی نها نزی 80,000 کسی دسر مولدووای را جوالات درکتنه. لرومانیا جی ریخزنین آلیکاریه هول ددن به کوچبرین اوکراینی را ببن آلیکار. دوی ناوبری ده 181 ولاتین مصری کو پرانیا خواه خواندوان بون پشتی درباسی رومانیه بون جه ورجی بری خودان ولات. بالفر لپای تختا مصر قاهره داکت. کسین کو جبر شریل اوکراینی جوالات درکتین هینا جی مترسی لسر روی وان بون. لرومانیای 65 ولاتین اردنی جی به ریا بالفری گهشتن ولاتی خواه. کمسریا بلند آپنابران آنتوین یک بویی تکیلداری کریزا پنابران آل اوکراینی دانین جچافکانین جدا ورگرتی پاروکر. لگوری ویه که دناو 7 روشن دسپیکی ین شرده بیترین میلیونک کوچبر جو اوکراینا درکتنه. جنیوی وان زیده تر لپولونیه بجه بونه. کمسریه هشاری دا کو اگر روشال اوکراینی زیده ببه دبه کو حتی 4 میلیون سیویل جی جوالید برون. لالیا کدن لپارزمینا اوروپا و امریکا چالکین بو پشتوانیا اوکراینا دوام دیکن. لباجری منوهیا آلمانیا به هزاران دجبرین شهر جی بو اوکراینی لقادان بون. لبریتانیا جی همان پشتوانی هبو. للندنی به هزاران کس ده ساعتین شویده کن بون و به هلدان آل اوکراینا پشتوانی خواه دیار کرن. اف درجی باجری ساو پول دی برازیلیه. لورجی هر سکه زیده یا لدجی ایریشا روسیا یل سر اوکراینی هبو. بربندرین هیجان و چین ملور بداوید بن و حتی سبجاری کدن مورن پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد و بختابه.